to give us a special item if they are nearby. KTM Choir.
ask KTM and the choirs to again join the band, if possible. I said choirs.
we are reaching the concluding part of the program. We now need to listen to the uncle, Rre Ketumile Masire, if you look in your program, to pass a vote of thanks. Mahoko a malebu ka Rre Ketumile Masire. Bagaetso ra lo dumedisa mo dinele le boitshepo la morena wa rona Jesu Kriste. Amen. A morena modimo wa re segwate ba rotlhe ka kutlwelo botlhoko e re e lereditse mo Rre Masire. Mme sa ntlha raetso Rre President se seretse kgama Ian Kgama re a go leboga raetso le cabinet ya gago le bana botlhe ba gago ka thulaganyo tsa bone. Re a lo leboga batlhanka ba modimo ba lo tswang khutlong tsonne tsa lehatshe lo re thulogile mokgosi go tla go re boloka temane e boitshepo ya re go sego ba ba kutlwelo botlhoko gonne ba tla utlwelwa botlhoko mme kutlwelo botlhoko e lo e diragaditseng modimo ga a kitla lo busa lo sa tshola sepe a morena lo segogatse batsadi lotlhe magosi a rona raetso kgosi malopo a bobedi le magosi otlhe a go thulogile mokgosi le monna o Rre Telekelo le bo monnanyana botlhe ba batlang ka tlase ga lona re a lo leboga le morahi wa bangwaketse le morahi otlhe o tswang khutlong tsa lehatshe ra re isa malebogo a magolo go lona betso dingaka tsotlhe tse lo ntseng lo re tshwaretse raetso lo mo re lekudisa. The family has asked that we must interpret this one because it's the last message of appreciation. Rawane started by thanking His Excellency the President, Cabinet, and the Office of the President for all the arrangements, and all members of the public for turning up to come and show mourning and support. Hallelujah. Re lo lebogile thata ba gaetsho. Ra re a re neng re tsweleleng re ntse jalo ba tlhanka ba modimo re huparalana mo mathateng a ntseng jana nkgonno wa bashimanyana le bokgaitsadio ga ba lengwe le morufi bana ba ga nkgonne ba ga Sir Ketumile o re mo phuthaganetseng gano bongwana ka jalo leboga tiro kgolo e lo ntseng lo e dira lo re tshwaragantse le booki jotlhe jo neng bo tlhokala ka kitso ya gore re itse gore Rre o ntse o tsoga jang ba re neng re sa kgone go ya ko ka ntata ya ba re neng re nana bokwana. I want to thank my brother Basimanyana. I also want to thank all the sons and daughters of Sir Ketumile Masire because they have been keeping us informed of his condition of health and making sure that some of us who couldn't visit him while we could were at least in the know about his condition. Ba ge se ka lo bona ke ta ke buelwa ka sekgwaha lo re ya ka ntse lo utlwa Rre yo le a re mongwe la maeneng tota nna go maeneng ne ke ile ka thomo ya lona go a go ruta fana ka lole le mothetho ka lo mine yaanong go tologola ga Rre a ka sekgwaha tota ke gore gape re se ka ra lo a re lo tswa lwa bolore re ne re ile phitlhong ya makgwa ba ne ba bua hela ka sekgowa mma nna ke tsene ka Setswana lo tlo lo utlwe. You earlier heard his elder brother pass a comment that one of them spent some time in the mines. You need to know that he was at the mines actually teaching at mine school, teaching the localized languages. So the reason for the interpretation is just to make sure that in appreciation of all you having come here, you are able to hear everything that is being said. Raitso Supersonic ke ra raitso
presidente a rona Khama re go lebogile thata go retela ka bana ba gago rra gore thologa mokgosi ke lebogile dipresidente tsotlhe le merahe otlhe a bone bana ba bone ba batleng ka bone re lebogile morahe otlhe o tswang tikologong yone a lehatshe o re thulogile mokgosi ra re ba gaetsho go se go bone ba ba kutwa botlhoko a ka re buile a modimo a kagiso a siteng tlhaloganyo tsotlhe a lo boloke a lo tlamele a lo segoatse go a go ileng kutwa botlhoko e se ka kgala mo pelong tsa lona. Mr. President, in your other name, Super, with your office, I want to repeat our appreciation and thanks to you and all their excellencies, former presidents and presidents who are here, and all of Botswana that are here. We really thank you heartily for coming to be with us. Blessed are the considerate or the gentle at heart, and this is what you have shown to us. We really appreciate it. Re lebogile thata tiro kgololo e dirileng beso modimo se tsa lo rwetse ditalenta tse lo utlwang ke di lo rwesa kere se go adiwang mo lebitsong le le maatla la kgosi Jesu. Amen. Thank you very much. God himself will bless you. Thank you. I have been given to attempt to explain the feeding arrangement after this. I am saying attempt because we need to really cooperate here. The request is that except the VIPs and the family, the rest of members of the public are kindly requested to return to the kotla where plenty of food is there waiting. Other than that, His Excellency, the President and his entourage there, the former Excellencies, Presidents, the Honorable Ministers, and Banaba Garagaone, meaning the children and sons, and their sons and their husbands and wives, Bagaragaone, will join His Excellency, Honorable Ministers and their Excellencies. Through the yard here, there's a tent just outside Member Gaone's home. It's visible. That's where the feeding will take place for our VVIPs. The ushers will guide the way. Their Excellencies, ambassadors, and other members of Ragaone's family will be fed in the tent right inside the yard here, and the rest of the dignitaries. But other than that, setšhaba ka kakaretso lo kopia ka tswetswe go logela ka ko tlase ga go kopa dijo ka koo. Thank you for your attention. Malaudi was just telling me that it's walking distance here. We need to rise for the benediction, and then we'll just walk into the yard just here. Bagaetso a re kopanye mewa ya rona le maikutlo mo thapelong e re wetsang ka yone. If we are to forget anything that has been said and done today, most gracious Lord, we ask you in your mercy to cause us to remember that you and you alone are love. Ra go leboga modimo wa rona lobaka lo o neng wa re baga ka lone re letle go boela ko mahelong a rona a harologanyeng ka kgakologelo ya lehoko la botshelo le morena Jesu Kriste a rileng a re nametsegang lo go motsege gonne ke lo henyeditse lehatshe mme ke gone a morena a lo boloke a morena a lo segohatse a morena a lo phatsimisa tlhago sa gagwe a lo abele tshwaro a lo neye kagiso ke gone a segogatswe a morena wa rona Jesu Kriste
lorato la modimo Rre Masire kagiso le kutlwelo botlhoko ya modimo moa o boitshepo di nne le batho botlhe ba ba ratang ebile ba ikanya modimo e ka ba ile mo botshelong jono kgotsa mo go jo botlang amen a kagiso ya modimo e nne le lona hela ya ka le tlwaelo re tla leta bagolo gore ba hete ke gone be re simolola go tsamaya tota e weditswe tiro e weditswe jalo re le ha bonnong legae la bohelo la ga Rre Gaone tautona wa bobedi wa lehatshe leno tiro ya gagwe o e dirile babui ba tlhalositse gore go sego ba batlang mo lehatsheng leno mme ba tlogele ditiro tse dikgolo tsa mogaka go tla mo lehatsheng le le ka kwano o bo o dirile ditiro tse di kgalo gate o gaufi le letsogo la morena modimo ke ne ke re a rona tiro tota ka kwano re e dirile ke ne ke tshwanagatse ga jalo le Patrick mme tla ke mo hese ba ka se le ena a kgone go go laela nna ke bidiwa ke Filo Mokgaotsane mothoetso ga mantsi a re ka buang ko bowetsong ko bofelong ke hela gore a moa wa mmina phiri a moa wa motlebejana wa ga maila o robala ka kagiso o bone kgotso ya bosakgotlheng e nnile sebaka se sentle gore re be re ne re le karolo ya ditso mme re tla tsamaya re gakologelwa letsatsi le go ya bosakgotlheng a bana ba Rre Masire ga mmogo le masika le ba lelwapa le botlhe Batswana le gomotsege mme le gomotsege le ruri go ithara kopana mo nakong e tlang go le monate go heta gompieno re se mo lesong ke bidiwa Patrick Molokwe